Niko me ne gleda iz neke pakosti, svi me gledaju iz ljubavi, bez obzira. Znaš jedno, ja sam vas govorio, ko ne voli svoju vjeru, on ne može da poštuje ni tuđu. Ja sa svim ljudima mogu da dođem do recimo do jednog određenog cilja, bez ne mogu. Oni što je isto moje vjere pa puca protiv mene i to, s tijem ne mogu da dođem. Znači, ako ne voliš svoju vjeru, ti ne možeš da cijeniš ni tuđu. I zato me svi ljudi zbog toga cijene. Ja nisam neka svađalica i nešto. Znamo da se prekrešemo, znamo da se... Ali izbjegavam to. Ako nemam pokrića, neću da pričam ništa. Ja smatram, nije lako nositi brkove. Brkovi su ljudski ponos. Ponos. To je naša stara tradicija. Sad mene malo ovi se šale, pa ovo u vezi ovije gejova što nose, one idu ulicama i nose nacrtani brkovi. A ja to sam malo i prostudirao. Možda ne priliči ovom prilikom da kažem, ali ću da kažem. Nema više pedera od Crnogoraca. Niko nikome ne psuje majku, no svi vele da oca mu, razumiješ? Po mene ispada da su oni najviši pederi po tome. Brkovi su simbol istine, simbol časti, simbol ponosa, simbol morala, simbol svega toga. Ne može svak da nosi brkove. Ne može. Ko svašta radi, on brkove ne treba da nosi. To je. Ranije su ljudi vikali ovako ćemo ženo, znaš, to je jedan kao vic. Sukali su i gore. Dok danas ih objeseni iz bradu i tako pušte i kako bilo. Ali ko ranije su brkovi bili garant ljudski. Garant za nešto. Ljudi su ljude poštovali. Stari ljudi su se kleli kad im nešto, ne bi se kleli u djecu, nego ovoga mi brk. Znači njegova se vjerovala. Dok danas nije tako. Sad nosi ljudi, ne ljudi, sve, ali